Reka nongere ngusuhuze mukunzi wa Military Story TV aho herereye hose haba mu Rwanda cyangwa se imahanga. Mwebwe mudukurikira mwibereye ku migabane y'Uburayi, Amerika, Aziya ndetse na Australia. Reka nkomeze mabwire ngo turabibona ko mudukurikira, tunabashimira cyane ubwitange mukomeza kutugaragariza. Mu makuru y'aka kanya rero ngiye kubanza nkubwire ko umutwe witwaje intwaro wa M23 wemeza ko wavumbuye amayeri y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Aya mayeri rero iyi FARDC yabiri gukoresha mu mirwano ibera muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 ko imaze gutangaza ko yaba yayamenye. Ndaza no kukubwira ko Guverinoma ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje guha igisirikare cyayo ibyo yabikeneye byose kugira ngo ihashye inyeshyamba za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro iherereye hariya nyine mu gihugu cya Kongo. Nkuko narimaze kubikubwira rero, M23 imaze kwemeza ko yavumbuye amayeri FARDC yaba iri gukoresha muri iyi mirwano. Mu itangazo rigenewe abanyakongo n'abanyamahanga ryasohowe n'umuvugizi w'uyu mutwe Major makuru yo wa gatatu Nyakanga 2022 yavuze ko basanze FARDC iri kurasira hafi y'abantu hahurira abaturage benshi ku buryo bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ati itsinda rya M23 ariko rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ryakoze ubugenzuzi ku buryo bugize cya FARDC n'inshuti zabo bari kwifashisha ku rugamba intwaro ziremereye zishyigikirwa zikarasirwa hafi y'amashuri, ku nsengero hahurira abantu benshi, ku bitaro, kuri sitasiyo za radio, ahasengerwa, ku masoko n'amahoteli, ku kibuga cy'imikino ndetse n'ibibuga by'indege. Itsinda ryo ryasanze imbunda ziremereye n'ibifaru byarashinzwe kandi birasirwa ku ishuri ribanza rya Nzirimwe muri metero zigera kuri 19 ugana ku bitaro bya Ntamugenga, aho abaturage bahungiye no muri metero 21 ugana kuri ikiriziya yaho muri Ntamugenga. Kandi M23 yashinja FARDC gushyira ibifaru n'imbunda za ABM no kurasira muri metero 30 ugana ku icumbi ry'ababikira n'ibigega by'amazi abaturage baho bavoma. Muri Rwankuba M23 ivuga ko FARDC yashyigikiye intwaro ziremereye muri metero 35 ugana ku bitaro bikuru byaho no mu nkengero y'inyubako yakoreragamo dorotwari izwi nka Dorume. Mu gace karangira M23 yashinja FARDC gushyigikira imbunda ziremereye no kuzirasira ku ishuri ribanza rya Mbingoni rya Kibanda. Yatanze ingero z'ahandi harimo muri Rubare ahari amacumbi y'ababikira na hoteli ya Solupro Mbatikirwa. Muri Rucuro hari ishuri ribanza rya Kabemba, Radio Colombe FM na sitasiyo nto y'itangazamakuru cy'igihugu RTNC. Uyu mutwe witwaje intwaro usobanura ko gushyira intwaro no kuzirasira ahahurira abantu benshi bishobora kubahungabanya, bamwe bakagira ihamuka ntibasubire mu ngo zabo. Usaba rero FARDC kuzirasira ahadatuwe. Nubwo M23 rero itabivuzeho, bigaragara ko gushyigikira no kurasira imbunda nini hafi y'ibikorwa remezo bihuriraho abantu benshi bwaba ari uburyo igisirikare gikoresha mu rwego rwo kugira ngo kitekurashwaho. Gushyigikira cyangwa kurasira imbunda nk'izahurira abantu benshi cyangwa kuharasira ni kimwe mu byaha by'intambara. Nkuko nari maze kubikubwira rero, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje guha igisirikare cyayo FARDC ibyo gikeneye byose kugira ngo kibashe kuba cyasha imitwe umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yose yaba iri muri kino gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde mu nama y'abaminisitiri yariyobowe na Perezida Tshisekedi ku wa gatanu ushize itariki ya mbere Nyakanga 2022. Nk'uko iyi nkuru twayitaye neza, umuyobozi wa guverinoma kandi yavuze ko itsinda rye rimaze gufata ingamba zikomeye mu koroshya ibijyanye no kwinjiza mu gisirikare urubyiruko nk'uko byifujwe n'umukuru w'igihugu. Yizeza icyemezo cyo kurengera ubusugire bw'igihugu. Minisitiri w'Intebe rero yibukije ko guverinoma ayoboye
bitayisaba ingufu mu guhingabo uburyo bukenewe kugira ngo zihangane n'icyo yita ubushotoranyi bushya bw'u Rwanda. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu ubwo bizihizaga isabukuru y'imyaka 62 ishize Kongo ibonye ubwigenge, Perezida Tshisekedi yari yahamagariye urubyiruko kwinjira mu gisirikare ku bwinshi kugira ngo babashe kuba bafasha igihugu cyabo bakakirindira ku mitwe yitwaje intwaro ikunda akubataka. Mukunzi wa Military Story TV, reka ngushimire uwo banye nanjye kuva aya makuru atangiye kugera arangiye. Reka nkubwire ngo ni inkunga ikomeye, turagushimiye cyane ndetse tunakubwira ngo komeza udukurikire, ntabwo uzigera ucika n'amakuru agiye agezweho. Turabakunda cyane.